mukama waitu aikale na inywe. Litandika service henu itwena tuija kwemera tuzine kizine cha 32. Mwebale muno okwicha amukoro kuno kwa buchune kandi abanyakwina butabo bwaitu turasukura harupapuro rwo kubanza amusole harupapura orwa kasatu kandi abaine bitabo byokusaba harupapura orwe 209 okuterekera ko kuzika abafu ninywe kumbuka n'obwomezi n'okwagamba mukama waitu anyakwikiriza nyewe n'obwaraba afire aliyomera kandi we nanyakwomera naikiriza nyewe talifa ebiro byona manyire nti omuchunguzi wange ikaraho kandi nti aliyemera hansi hampero kandi oruho omubiri gwange obururi kamara okwerekera baitu hatali mubiri gwange ndirora ruhanga owundirora bwange na maiso gange galirara kunu tali ondi tutalete kintu munsi kandi tikisoboka okwihamo ikintu mukama akampa kandi mukama yihireho eibara lya mukama lisimwe tuchayemere tuti turasomerwa Zaburi eyechenda Zaburi eyechenda iri harupapura orwa kasatu
kandi abaine ebitabo by'okusaba page 291. Mukama iwo kabuli ky'okwikara mu kyaitu obusinge bwona ensozo buzikaba zitakazairwe naiwo takahangira ensi n'ebintu okuruga obusinge bwona okwikya obusinge bwona niwe Ruhanga. Osindika abantu mukwerekera n'ogamba ngu mugaruke yinywana b'abantu baite emyaka 10 maiso gawe eri nk'ekyeje kihingwireho kandi nk'ekisimu kyekiro obatwara kimu nk'omugezi bali nk'oturo nyenkya bali nk'obunyansi obwaruka nyenkya bwaruka bumera olwebajjo butemwa buhotoka baite kiniga kyawe kitumaraho kandi okubihirwa kwawe kututuntuza okatebya okusisa byaito mu maiso gawe ebibi byaite byensita omusana gwa maiso gawe baite biro byaitu byona bihinguraho obwekiniga kyawe emyaka yaitu ewaho nk'ekitekerezo ebiro by'emyaka yaitu niyo emyaka ensanju rundo bw'amaani eike emyaka 8 baite emihembo yayo niko kutalibana n'okutuntula kwonka baite hwaho bwangu naitwe tuhera oha amanyira amaani ag'ekiniga kyawe n'okubihirwa kwawe nk'okosemereire kutinwa otwegese okubara tuti ebiro byaitu nuko tutunga omutima gw'amagezi ogarukeyo ayi Mukama olihikyankaha kandi oyijukya aha bw'abairu bawe otwigusege nyenkya n'oganyira kwawe itwe tusemererwege tukyanganukege ebiro byaitu byona otusemeze nk'ebiro okubiri ebitwasalirirwemu n'emyaka eitwaboniremu obubi omulimo gwawe guro lw'abairu bawe n'ekitinisa kyawe hari abaana baabo kandi obulungi bwa Mukama Ruhanga waitu bwikalege halitwe kandi otugumize omulimo ogw'emikono yaitu ego emilimo y'emikono yaitu ogigumye tugambira hame ekitinisa kibe hali isitwe na hari omwana na hari omwoyo arukwera ko kaba kiri kara na kara nuko kiri na hati buno nuko kiriba ebiro n'ebiro. Amina. Itwena turaikara tusomerwe ekichweka. Ekichweka ekiragiro okusomwa hati ntukisanga hari ebaruwa ya Paulo eyokubanza hari Abasesalonika esura 4 orukara rwe 13 abaina Bayibuli obwengi bw'empapula 14 mukiragane ekiyaka katusome Abasesalonika yokubanza esura 4 orukara rwe 13 niyo tukutandikira baitu tugonza inyo kutamanya bene baitu harabo abagwijagire muleke okuganya nk'abandi abatanyina kunihira baitu otura abantu ikirizangu Yesu akafwa yahumbuka nuko n'abagwijagire mu Yesu Ruhanga libaleta ati hamu nawe baitu tubagambira kino omukigambo kya Mukama waitu ngo itu abali bomezi abayikara okwikyo okwijja kwa Mukama waitu tituli banza abagwijagire baitu Mukama waitu wonyini alisire mukokurugo mu iguru n'okugambira haiguru niraka lya malayika omukuru n'engwara ya Ruhanga kandi abafuire omukristo nibo bali banzo kuhumbuka nubona itu abomezi niko naitwa abomezi nubona itu abomezi abasigaraho tulitwarwa hamu nabo mu bicu okutangira Mukama waitu mu mwanya kandi nuko tulikara tuti omukama waitu ebiro byona nuko muhumuzanganege inywenka n'ebigambo bino kyaka kyaitu ekiragyo okusoma obwire buno aho niyo kyagarukira. Itwena twijagaruka twemere tukugize Ruhanga n'ekizine kyenkaga na mwenda nitugenda okugumya okwikiriza kwaitu.
itwena turagumya okwikiriza kwaitu n'ebigambo by'enyikiriza eyabakwenda n'enyikiriza ruhanga isitu obusobozi bwona omuhangi w'eiguru n'ensi na Yesu Kristo omwana omwenka mukama waitu akaija omunda ab'omwoyo gurukwera akazaba Mariyamu omwisika akiikiri